Ngā rau rangatira mā, nau mai hoki mai ki tēnei pāhotanga o Tahu News, o Aukaha News anō hoki, kei konei māuatahi ki te pukapu o Tāmaki Makaurau e tūana. Kei waho i te hōtera o Park Hyatt, e tatari ana mo tēnei hui. Nā reira, ko Chicalanders alapaki tōku ingoa, a ka pahuri atu tēnei ki tatu hoa. Kia ora tātou i te iwi, ko te kawapāo tēnei o Aukaha News, he hui nunui tēnei no tātou katoa o Aotearoa nei, koe ko te hui, taumata hanganga ohanga o Aotearoa, e kianga mena e ki tāna i taku papai tēnei wā New Zealand Infrastructure Investment Summit, ne, e moio ana tātou, e kei raro te infrastructure, te hanganga o Aotearoa, e pūtū ana, ne, no reira, e whakarite ana te kāwanatanga e tehi kōrero, hei kuhi pūtea, kia kei whakapiki tēnei mea te aohanganga, mena e mohu ana koutou i tēnei wā, e whanake ana ngā terori matua tuatahi o Aotearoa mai Waiauru ki Piarere me te aha ko te gorge o Mangamuka hoki tērā e whakawhanake hia ana e te kāwanatanga. He mea nui tēnei, kāre anō mātou kia tino rongo i ngā kōrero kei roto i tēnei hui ai. Koina te take kei waho nei mātou, kei waho nei mātou. Engari, he mea nui ngā te kaumātoru, ngā iwi Māori, kua tae mai ki tēnei hui, he mea nui tō rātou. Nā reira, ko tae mai tō tāua nei iwi, ara ko Waikato raua ko ngai tahu tērā, ara ka piri rā ngā iwi e rua ki te iwi o Taranaki, ka tū ngā iwi e toru me te minita a tamapōtaka hei te We are navigators and innovators. We moved entire communities from across the blue continent, the expansive Pacific Ocean, to explore better opportunities for our people to thrive. Aotearoa is our home, and we are open for business. We welcome global strategic partners as we unlock the economic potential of our collective assets. Waikato Tainui is one of the largest tribes in Aotearoa, New Zealand, with a $2 billion portfolio of commercial assets. Its Ruakura super hub in Hamilton will be one of the largest logistics and industrial hubs in Australasia. At 610 hectares, strategically located and anchored by an inland port, Ruakura is designed to future-proof the North Island supply chain, growing scale and driving efficiencies for the flow of imports and exports. The tribe's portfolio also includes dairy, forestry, fishing, commercial property, retail shopping malls and hotels. Waikato Tainui is investment ready. It's an experienced corporate partner and welcomes inquiries from international investors. The current Taranaki GDP sits around $10 billion, and Māori contribute a significant amount to that figure. Just recently, their 8 constituent tribes hosted the National Kapahaka Olympics, which added more than $20 million of tourism investment into the region in just 5 days. Taranaki iwi and other entities are heavily invested in the primary sector. Agri, dairy farming are significant portfolios, followed by fisheries. This was achieved through various arrangements with trusts like Paranini Hiki Waitotara and the 8 tribal entities that call Taranaki home. Energy efficiency and environmental resilience are key aspects that inform the investment strategies in this area. Ngāi Tahu is a large South Island iwi with a territory covering approximately 52% of New Zealand's landmass and 46% of its exclusive economic zone. The South Island's unique geography, climate and geology create diverse opportunities for renewable energy infrastructure investment. Approximately 62% of New Zealand's surface water and 81% of its groundwater fall within Ngāi Tahu territory. Coastal and alpine areas experience strong, consistent winds.
Inland regions receive high sunshine hours and feature expansive open landscapes. Since settling its historic treaty claim in 1998, Ngāi Tahu has developed significant commercial strength. Ngāi Tahu Holdings currently manages assets exceeding $2 billion. Ngāi Tahu Holdings owns and operates in property development, farming, forestry, seafood and tourism, alongside a diverse portfolio of other financial investments. Ngāi Tahu is actively investing in large-scale infrastructure and seeking partners who align with our values and intergenerational investment approach. We are a people with a vision, committed to unlocking Aotearoa's true potential and creating opportunities that will endure for generations. Together, we're ready to partner with the world, driving growth, sparking innovation, and embracing limitless opportunity. The future is now. Me te miharo hoki o taua pūrongo e hoa mai te whānau ai e kite nei e koutou kei tōku iwi te rua piriona tāra ko tā rātou wāru i tēnei wā. Nā reira kapakapati atu kia Waikato Tainui kei a rātou te rua piriona tāra koira tā rātou wāru. Nā reira e te whānau rua piriona, tāpuri rua piriona, ka whā piriona kei tō taua nei iwi i tēnei wā. Me te miharo, aha ko ngā pēhitango o te wā kei runga no atu mātou. Ai. Rau e te rongo i era, whika i era, nama e mohi ona tātou. Nā nei, haere tēnei ki te pāngarau. E toke au ki te pāngarau e hoa mā, heoi anō. He kōrero anō tau pāna ki te tahi atu o ngā rangatira ko tai mai. E hara noi ho ko ngā rangatira o ngā iwi o Waikato me Ngāi Tahu anake ko tai mai ki tēnei kaupapa nunui ko tētehi o ngā tāngata ka whai wāhi atu ki tēnei tuku ngātahinga kōrero ko Jamie Tuta hoki tērā o Taranaki. Engari i tēnei wā e whakarite ana te hunga kei muri i te kāmera i te uiwi o Justin. Ai, nā reira ka hoki atu mātou ki tōku iwi a Ngāi Tahu. Kei te piri te wairo o tēnei hui taimata i tēnei wā, kei konei koe ki Tāmaki, ko taimai ngā member kāremata me ngā puna paki, kei te piri te wairo? E lawe, tahi anō mātou ka pōhiri tia e Ngāti Whātua o Rākei, ka mutu pēr te ātāhua o te pōhiri, he whea ko hau, ma te nuinga o te hunga i taimai ki tēnei hui, i te rerenga kōrero no muri mai te pōhiri, no reira he timatanga pai. Nā reira, ko whai wākue ki te nopotahi ki ngā puna pakiri me ngā member parliament? Ai, ko te kōrero nui tēnei wā, ngā kōrero āku, ko te iwi Māori te waharoa ki ngā huetanga katoa o Aotearoa. No reira, hara mai ki ngā iwi kā tika, no reira ka māmāhia te huarahi mā rātou. Ai, koira, ko te kōrero, ko te uiwi Justin Tipahe. Tāhua te kite i te tokomaha o te hunga Māori, te kaumātoru ngā rangatira o ngā iwi, huri noi o te motu, huri noi i te motu. Ko tai mai ki tēnei hui nunui. Mēnā, ko wareware, ko hei tai mai ai tātou ki konei ki Tāmaki Makaurau, ko te New Zealand Infrastructure Investment hui tēnā. Mēnā i maumahara na koutou ki aku kōrero i Murira, ko tai mai hoki tētehi o ngā rangatira o Taranaki ki konei. Anei te kōrero, anei te uiwi, Jamie Tuta. Tēnei kaupapa e aro ana ki te ao hanganga, te infrastructure tērā. Hea pia ngā raru o te ao infrastructure ki roto o te aro? E nui ngā raru-tanga ne, mo te taha ki te pūtea, o te taha ki ngā whare, ki ngā rori e rā guatanga kua hō kari, ngā hohi pera, ngā guarahi e rā guatanga katoa kātahi. Mi kārua, e kore pē e tae te kāwanatanga te whakangao, te whakapaia ki e rau ngārawa. Nō reira, pai, kei konei rā rātou ki te whakarongo hiara e tahi o ngā guarahi mo te hunga ko tai mai. Engari, ko tō mātou ki a rātou, kei konei te iwi Māori he mahi ngātahi me te kāwanatanga me ngā kai whakangao o te ao.
Hea pia ngā hua ka puta I tēnei o ngā hui, hea pia ngā hua e hea tan, e hea tia nei. O tuatahi kia marama rātou, kei konei te iwi take, kei a mātou ngā pūkenga, kei a mātou ngā rawa, kātahi kārua, kia rongo mai rā rātou I te āhuatanga o ngā mahi o ngā iwi, I nāia nei, me o mātou whāinga, o mātou tūmanako mo ngā rā kei mo I te aroaro. Kā toru, ko te whakapūmau I ngā hononga me ngā herenga I wainga nui I etahi kua tai mai I rā wāhi. Koe no ko te mea whakamutunga, kia rongo, kia mārama te kāwanatanga, me ngā kaiwhakangau o Aotearoa, he wāhi nui tō tiwe Māori, anā I roto I tēnei kaupapa aere ake nei. E ai ki te minita whakawhana ke Māori a te mokotaka, e ai ki aia, kei te takiwa o te ono tiri o nā tāra ka tai mai ki tēnei hui, he mea nui tērā ki ako? Ia, he mea nui, hoi no kia mārama tātou, he nui ngā motu o te ao, ne? Nō reira hakoa, te nui o te wāri o ngā moni kua tai mai ki te whakarongo, ki te ata wete, he ara ngā pāinga o Aotearoa, kei te ao tunu e rā pāinga, ko etahi o ngā motu e ahua pai ake I a mātou Aotearoa. Nō reira ko tētahi o ngā mahi nui mō Aotearoa, Māori mai, kāwanatanga mai, Pākehā mai, ko te whakararata I a rātou, kei konei etahi pāinga I Aotearoa, mō rātou hueno, mō mātou te Māori, mō mātou hoki o Aotearoa. Te rākau mo te whanamahi, kia ora rei. E mihi nui ana ki a koe taranaki maunga, taranaki mana. Me te ātāho hoki o te manaakitanga I riro I a mātou I tērā o I ngā wiki ko hori ki te matatini. Me te ātāhua o ngā whānau ko tai mai, ko ngā māngai pēnei a Jamie, e kaha tautoko, e kaha manaki nei I ngā whānau ko tai mai, ngā tōpito kato o te motu, mo tēnei mea ko te kapāka. Engari, ka hoki mai ki tēnei hui, whakaharahara I tēnei wā, nā reira, kei te kite mai au I te nuinga o ngā motoka hira. Kei wānga nui I tēnei o ngā rori, nā reira te kawa, tēnā whakapohio mai kia mātai. Kia hang, ngā mahi I tēnā. Motoka hira, motoka here rānei. E kite ana mātou I te huhua o ngā pirihimana ko tai mai ki tēnei kaupapa. Me te pōhehe, ko wharea tētehi, me te pōhehe, ko tūkino tētehi I kone, engari kao, ko tēnei kaupapa, he kaupapa nunui, ko tai mai ngā iwi take, o ngā tangata o tā wāhi, huhua ki tēnei o ngā kaupapa. I tūtaki, mātou I tētehi o ngā tangata no Holland, ne? He tachi mana tērā tangata, me te ātāhua hoki, o ngā tangata ko tai mai ki tēnei kaupapa. Engari, ko tētehi, te kaumātoru ngā rangatira o ngā iwi, tēnā koe te rangatira e tama pōtaka, te mini ta whakawhana ke Māori o Aotearoa. Kua hui koe be etahi o ngā rangatira o ngā kaporeihanga a iwi nui pēnei Justin Tipper. Ka tai mai hoki rātou ki konei. Pēhea e hariko ana koe ki tērā? Kei te kawe mai te ihi, kei te kawe mai te wihi, me te mana, te wana, te mauri, te ora hoki. O tātou iwi, me te mea nei kei te whakarewa. O tātou amokura amorangi nei, a iwi nei a kaporeihana nei, I tēnei hui. Nei ka kore tātou iwi mā e tai mai ki ene momo hui. O ka ahatia te kāwanatanga. Nā reira e tautoko nui rawa ana au I te ahunga mai o ngā upoko o ngā iwi me nei momo ohu Māori ki tēnei hui. E rua nā iwi me kōrero pia mo Ngaitahu, tata ki te rua irarima piriona tāra tana wāru anō hoki ko Waikato Tainui. Ana, me te mea nei, kua toru te kau e whai haere tēnei kaupapa te whakamātatoru I te ohonga nā iwi e toru me te mōhio hoki e hara mā te pūtea, mō te pūtea anake, engari, mō a tātou mokopuna, mō a tātou whenua, mō ana hoki, me rā āhuatanga nā reira. He rereke te rā āhuatanga ki tō te anga whakamua o te kāwanatanga I te wā, I te mea ko ngā mahi a iwi pēnei I a Ngaitahu, I a Tainui, I kite ana I te tauira, I te atāhu hoki o tau tātou ahura. Hea tō kōrero ki ngā iwi I a koe hui ana ki a rātou? O hea awa rātou kōrero ki a koe? Tā rātou kōrero ki a koe hui a tui a tātou ki tēnei hui me te mea nei ko tātou iwi ki mua ki te taha hoki o te kāwanatanga o te karauna, e haere ngātahi ana ki tēnei hui me te whakarewa I Aotearoa whānui. Haunga ko te kāwanatanga noe o
Engari kua tātou, ko tō tātou whenua. Tēnā koe te rangatira e tama pōtaka, te mini ta whakawhanake Māori o Aotearoa. E ātāhua te ki te iaia ki tēnei o ngā hui, me nā e rongo ana i ana kōrero. Kei te taki wā o te ono tiri ona tāra, kua tae mai ki tēnei hui nunui nei. Ne he nui whakahirahira, he hui whakaharahara hoki tēnei. I kōrero mātou ki te taha katau o te whare mere, engari i kōrero hoki mātou ki te taha maui o te whare mere. Ai rā, i kōrero tahi mātou ki tēnei tuahangata mai tēnei taho o te whare, arā kopi ni hinare. Nei, tana kōrero. Tēnā koe mo te whaiwani mai kia māu tēnei rā. Tēnei hui nui ki ana he mea e aro ana ki te ao te hanganga, te infrastructure, hea pia o whakaro, mo te infrastructure o Aotearoa. Me whai wāhi te iwi Māori ki ene momo mahu. I kia tua hau ki oku rahi o te taitokerau. Ina hanga aia tetahi huarahi matua ka tae atu ki whāngarei, me tiro ake te Māori, me pēhea tāua te Māori e whai hua ana ki rato i ene mahi. Kaua he kai mahi noiho, engari he kai pupuri i ene taonga. E taonga mo te motu, nō reira kāre kore he kaupapa nui mo te ao Māori. Kia koe hea pia te kurahuna kia whakakoakoa mai te hunga no tā wāhi, kia piri mai ki te iwi Māori kia hangai i nei rori i nei ahuatanga. Kāre kore ko te pūtea, engari atu i tēnā ko te ahurea Māori. E mohi anau ko te nuinga o enei tāngata whairawa ki roto i tēnei whare, no tā wāhi, e tiro atu ana ki te ahurea Māori. Ki te mōhio, ko te iwi Māori, he iwi take, he iwi kāre e neke atu, kāre e haere atu, kāre e we atu i te wākainga nei. Nō reira, kei te tiro atu rātou ki te pikitia whānui o tēnei mahi, te whakapiki ohanga. Yes. Hea pia ngā hua nui ka puta i tēnei ngā kaupapa? Kātahi ko ngā mahi whakahoahoa ki te hunga whairawa. Kārua ko te hia mō ngā ranga tira āiwi kā tae mai. Kia noho ngātahi ki te āta kōrero i enei take. Ka kore tāia te iwi ko tahi anake, engari ka tāia te iwi Māori te piki ake ki ngā taumata e wawatahi ana. Kia koe, kāre kore ka whawhai te kāwanatanga te iwi Māori kia whai wāhi kia haere mai ngā iwi take, ngā pakihi take. Ki roto i a rātou hea pia au whakaaro me tēnā. Tuatahi me tiro hia ki ngā ture o te motu nei, koia pia tētahi o ngā tino mea mahi kaupare i te hunga e hia ana kia haere mai ki tēnei whenua o tāua. Kārua me tiro ake hiaha nei na te tino hia o te motu whānui. Ki te hanga rori anake, ki te hanga i tētahi motu whairawa rānei. Koina pia te pātai nui ki runga i wako nguti, koina te take kua tae mai au i te rānei. Tēnā work. E rere ana ngā mihi ki a koe kei te mana o te tae tokerau me te mea hoki, te painga hoki ki te ngā mea mapare mata ko tae mai tēnei wā. Aha kua taha katau, taha maui rānei, me haro pai te ki te a rātou ko tae mai tēnei wā. Me te atahua i te mea, te ahua nei, ko ngā minita o te taha katau, ngā minita nake ko tae mai ki tēnei kaupapa, engari te huhua tāngata me kōrero anō pia mātau ko ngā iwi take, ko ngā tāngata no tā wāhi, ko ngā pūkoro nui me ki ko tae mai ki tēnei kaupapa. Me te mana ko haatu i te hioi o tērā pūkoro kia tātou, hei whakawhanake i te hanganga o Aotearoa. Nā reira, ka hoki atu ki era kōrero o te pūkoro nui, anei ngā pakaritenga mo te toenga o te rā ara. Hei te community ki te ruakaraka, hei tēnei ahi ka tū mai a Jamie Tuta, rātou ko Tuku Morgan, ko Justin Tipa anō hoki, hei tuku kōrero atu ki te Maria e pāna ki te ohanga Māori. Ka piri atu hoki a tamapōtaka ki tā rātou taha anō hoki. Nā reira, te kawa hea etahi atu o ngā kōrero ka tū, hei te ahi nei. Hei āpiti i o kōrero e pāna ki tēnei mea te ohanga aiwi, te ohanga Māui, ko ruku moana Schaffhausen hoki tērā o Ngāti Hauwā o Waikato, ka tū ki mua i te aroaro o te hui, ki te toha atu i ngā whakaaro, me pēhea
ne, me pēhea e rā tangata o tā wāhi te koha atu i o rātou mani moni ki ngā iwi Māori. Hei whakawhanake hoki i te infrastructure, te ao hanganga maroto i ngā rohe Māori miki, ne? Nā reira, ko wai muri i ngā rangatira o tō tāua nei iwi? Nō reira e whai ake nei, ko Simeon Brown, te mini take hauora, ka kōrero mo te ao hauora, ko te mini take mātauranga, ko Erica Stanford, ka kōrero mo te ao o te mātauranga, ko Mike Roberts, ko ia ko te kaitaki i o tēnei hui, ko Paul Goldsmith, Nicole McKee, Mark Mitchell hoki, ko Simon Bridges, Minister Goldsmith, McKee, Mitchell, muri i tērā, ka mutu tēnei hui, mo te ao, te hao okawa me ki, ka tahuri atu ki te kainui o te pō. Ai, nā reira, ka kōkiri tonu tēnei kaupapa, tai noa ki a pōpō, nā reira, koinei te rangi tuatahi o tēnei hui taumata, a pōpō koira te rangi whakamutunga, te rangi tuarua, nā reira, whai tonu mai, ūtonu mai ki tēnei o ngā pāhotanga, ki a Tahu News, ki a Aukaha News, ki konei ka whakatairangati ai ngā kaupapa, ngā kōrero katoa, ka puta mai i tēnei o ngā hui taimata. Nā reira, he kōrero whakamutunga au pia, hei whakakapi i tēnei o ngā pāhotanga. Hea tāhua te kite. Ki tēnei o ngā hui e kite ana i te hua o te whaiwāhi ki te ako ki ngā pēheatanga me ngā āhuatanga o ngā iwi take huri noa i te ao. Ne kia tino hono, tāua te iwi Māori kia rātou, kia tino hono Aotearoa kia rātou, he kia whai hoa ki roto i tēnei ao. He ātāhuatanga nunui tērā kia hau. Ko tāku mea nui, ko te kite hoki i te pikinga haere o te ao Māori ki roto i ngā mahi ohanga. Mōhio ana tātai e hara i te mea i pai ake mātou i te timatanga, engari ko piki ake mātou i nei. Ka hoki atu ki te tau 2018, neke atu i te 18 piriona tāra kai a mātou, engari ka whakawhiti mātou i tēnei wā, neke atu i te 3 piriona tāra kai a mātou o ngai Māori i tēnei ko tahi rau rua te kauma ono piriona tāra kai a mātou i nei no te tau 2023 kia whakatika i aku kōrero. Nā reira, koira tētahi o ngā paanga, ko te kitenga i a ngai Māori, te pikinga haere o ngai Māori i roto i enei o ngā wāhanga. Nā reira, ko tō te wāpea ki runga i a tāua, i tēnei wā, ka kore tāua e pahu tonu ana, heoi anō, utonu mai ki a mātai, ki a māua nei pai pāpaho pāpuri, a Tahu News, a Aukaha News. Tihei, mauri ora. We are navigators and innovators. We moved entire communities from across the blue continent, the expansive Pacific Ocean, to explore better opportunities for our people to thrive. Aotearoa is our home, and we are open for business. We welcome global strategic partners as we unlock the economic potential of our collective assets. Waikato Tainui is one of the largest tribes in Aotearoa, New Zealand, with a $2 billion portfolio of commercial assets. Its Ruakura super hub in Hamilton will be one of the largest logistics and industrial hubs in Australasia. At 610 hectares, strategically located and anchored by an inland port, Ruakura is designed to future-proof the North Island's supply chain, growing scale and driving efficiencies for the flow of imports and exports. The tribe's portfolio also includes dairy, forestry, fishing, commercial property, retail shopping malls and hotels. Waikato Tainui is investment ready. It's an experienced corporate partner and welcomes inquiries from international investors. The current Taranaki GDP sits around $10 billion, and Māori contribute a significant amount to that figure.
Just recently, their 8 constituent tribes hosted the National Kapahaka Olympics, which added more than $20 million of tourism investment into the region in just 5 days. Taranaki iwi and other entities are heavily invested in the primary sector. Agri, dairy farming are significant portfolios, followed by fisheries. This was achieved through various arrangements with trusts like Paranini Hiki Waitotara and the 8 tribal entities that call Taranaki home. Energy efficiency and environmental resilience are key aspects that inform the investment strategies in this area. Ngāi Tahu is a large South Island iwi with a territory covering approximately 52% of New Zealand's landmass and 46% of its exclusive economic zone. The South Island's unique geography, climate and geology create diverse opportunities for renewable energy infrastructure investment. Approximately 62% of New Zealand's surface water and 81% of its groundwater fall within Ngāi Tahu territory. Coastal and alpine areas experience strong, consistent winds. Inland regions receive high sunshine hours and feature expansive open landscapes. Since settling its historic treaty claim in 1998, Ngāi Tahu has developed significant commercial strength. Ngāi Tahu Holdings currently manages assets exceeding $2 billion. Ngāi Tahu Holdings owns and operates in property development, farming, forestry, seafood and tourism, alongside a diverse portfolio of other financial investments. Ngāi Tahu is actively investing in large-scale infrastructure and seeking partners who align with our values and intergenerational investment approach. We are a people with a vision, committed to unlocking Aotearoa's true potential and creating opportunities that will endure for generations. Together, we're ready to partner with the world, driving growth, sparking innovation, and embracing limitless opportunity. The future is now.